Minimum Wages Act 1948 nang tapat ke retirement age ke bangin siyang type rebusan segaway ke EPF Employee Provident Fund nang tapat ke maternity leave and benefit kilong kami kiban kakhalong ki masterol kini gidai ban yo ban aibun yai khalong na bantan reu banai kini gidai ban long bat suti bat ka jingseu te halor kini ki banta nagane ka meeting kani ka jinga kando jongi mata kasngi gitarwa baya kani ngin sino karai kumno piperkat pipediang ne em ba ka sarkar lang ba ka lebor kiyong ba kamarba kadar jongi marba margi kalahir ay hayo wahad pipediang ne em sisen pipediang te halor kani ngindawa iya ka sarkar lang ba chief minister ban penki ban untraikam ya ka VDA bat ka floor rate nado speak Oktober arajara pulai ka floor rate sisen sansnam bat ka VDA asen sisnam bat ka ne ka speak Oktober kadai ban traikam ha kine higisni himanjur nam Warakti siya bahayang. Tasong. Dai, arja kendai, atau kapol laai ke order. Maka personal department komisen sekretari kom arbi suciang. Kalau ulaai ke cumanjur, bagi nong train masterol, casual worker, di transorkar, bat kiway, idai ban song type, hapo, jong gasnem, rep hausan snem. Halor kane, ini kalian kejongi ketarwa api, tapi pediang ni kane ka jentarwo jeng manjur udah governor ne, pin pediang ya kesan pepras nem ba IG officers ne. Hah? Jong governor na jong officers. Jong governor, dengan insimi karai, bagin ong ya ke government, bau governor, ulah ai jeng manjur bagin chong tain repusan snem. Pantrai kampok ya kani namar kadai ka an sisen balai manjur na governor pediang mo tenang tapat kapuai sekabanta jong ka maternity baka paternity kini kadai ba kibayo khulong kidai ban yo suti nama kin yo ai bunyi khon bat ka paternity usen rang ladi lok ka khurim jong yo khon idai ban yo suti san sngin na si banai ban riban sumari khulong ban zero ya ka bai nong sngi ka bai trai balla halor kani interpani ka sarkar yo chief minister ba pantrai ka mar rai himanjur ban dawai kita yang kiba manjur ka khulong ma ta kublai sibon Jalla, so chief minister, hagajo ka por bapak ia ka personal, hagajo ka por bapak ia ka finance, bayar ka ni, ngin ay daga ultimatum, ni ngin ay hado ka sitaw tring ni banay December, usna marjal apusan, badai ban bentray kam na mardor, yakin gihukum, kibaga sarkar jallahi kabapanmi. Pentrai kam no mardor hapo kasih tahu tarik jamu penai Desember 2008. Kipediang na pediang. Ladia ka sarkar jalla. Kanam pentrai kam dia kan ne ka jingkar pat ka jongi. Hapo kasih tahu tarik Desember 2008. Kapeni ba ka penbor yang ni bangin sedang dagi waipat kilat kibanyaki. Lada kedai bangin song bangin sage traikam, lada kedai banwan seselong, neng kedai ban pelong kecing yaki, haki district headquarters, jong kajela,
Barok gawai ngin sedang. Banyak hi hadin ke Cipau 1 Desember arajan atusan. Kemudian habis ngau. Te ngikerman. Bong Chief Minister kon rasang ma. Kemudian kemensim ban isnay. Banyarap ya kinong trimasterol. Ki asa ki aganwadi ki help us. Kinong kiwaipat kinong tribal la. Kemula pan ida ka kamu arja khatra pan penkir ka bainong sgi ikarmen ro menta kejikerpat ka jongi haden kinegi haswa ka 1 Desember ajab san on penti sisa daga kam ngindan rekat do Chief Minister ngin karsan barba ya kani ka jing ang no barkaman sem jong Chief Minister kabyang nambyang tangi kerman ba kumbangi manai mingi na ye dah kaman sim kajing syed raham kading ka kamet kaman sim jogi kataru kajo kanyaj sang sarkar jela bakin pentrai kamap ikarman kembapa imai iye na ye kumta ngimyo ya ka hok hadin ka sipau tarik jong ni Desember ka sarkar kan pentrai kam bad hakajo ka por kembangi ong ba ka katibriyo katiblay ka don tip beriau mentah, orang ikarpat dia berok long try sorka, ki officers ki staff, long ki bakhain korro, ya kalong beriau man beriau kejongi, tang tip beriau khain korro ika long beriau man beriau kejongi, lamta katip lain idon, andrai pentrai kam hok, ya ka kajing batai kajing seneng bat kajing hukum jong. Kata kadai kan long sisa ke Christmas gift yang ibarok ki badan hang ni kajalan. Kata kadai karai ka jongi nakabenta ka ni tasa si singin yang nginong Master Roll long live Master Roll Islam Master Roll Islam Master Roll Islam Master Roll Dosibol Hundreu biang na biang hagan ni ki benai kito ki jingdawa ki pagira rai nang ni kindai ki mat ki bakan ni ka committee kan pergi ke bor par kan pergi ki buj ki budia ke jongki kinwar ki lat kelanti ban penor long dah ka bangin ya trai rengkat badu Chief Minister bad ka sarkar jalla bad ki officers baro biang biang Jumpa jawab kan kepada ada gimio kesuas potrek atau dikeluar begini pinjit Christmas apa maksud ketrek keluar kata kena kerja menjur nafihi kata lupa baju asal ada gimio nak potrek buat pinjit Christmas per mangi mat ketrek